Kaya sanang swabon kumadatid insanan. Bayan na pa di kapiham it kaswabon di kapihad pasurugaw pa di tabuk eh. Nadim ni pangilago pitibay no nga tumbayan ako iyo kayo nga mangilagop lah eh. Mangilagop kapanso ay monso teno it sayrad asyap to ka. Kaya ata ka pa katilambus isuang dat kabaktian na kaswabon iti nga may pa dati pasikay tambak nung tambalot dati may po may isisa at kampayan takad isuang nakabaktian mantada ka sa limpunan diti kabaktian dati miyampay takad isang ulo na tambalot dahil gereja Tavio talupid tampinay Masmil Gabintal miyampay dat ay panisiwah di siya karait at harusan dihon. Susuai patapurimana Torimo Dato sinjuala Kada katongo Haruson lihon Haruson lihon Nogitang balut Yesus kasasarit korong mamuli ay soko irwan sinunulaw kadang katongo Yesus na sondihon Kusurot ako dinangaantakan Korol ginaw inpong sara Kada katongo haro ison lihon Haro sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mamuli ay soko iran sinunulaw kadang katongo Yesus na sondihon harong sondihon no gitambalut Yesus kasasarit korong mamuli ay soko iwan sinunulaw kadang katongo Yesus na sondihon ay soko iwan sinunulaw kadang katongo Yesus na sondihon kada katongo sondino di Yesus. Magangat ako dati dot tumukuom sumambayang taka.
Kinarahingan isuang kerajaan sorga, kasuaban diti magyampai kagoy hay isuang det kebaktian demi susuab. Kung sikaw tu hina kami ang paydahay, gisambulo at kay sisan dahay da kasuaban diti. Tinasamayang dahay isuang ngaran di Tuhan Yesus. Amen. Mau bisusuai ataupun Okay, senang suaban kumadati din sanan. Senang sasarap. Mimbor sa kudadit. Mamagunit nga di kapas kopi ya. Paling-paling ang kailan da kopi yan nunuha ka mo yan da kindulat lah. Okay. Okay, kasuaban na po bay na nga ay alumi sa talon na hitid dahay. Yeah. Iya. Haro dilangaw eh. Nasib to ay sa tulang eh. Okay. Harohot iswanggat kumataluh na tatuo kasuaban na ba na tatuong misusuab nga opurimanan ko na pod iswang dot kabaktian iti nga it osonong itit misusuab kumoy na pod osonong nga itinapod kinenan dahayom lain na po misusuab nga ay so kabaling kahangan o lumi sa piramutan sagir pa mega kakasuabon tay ko sa dapon amit dongot tuwang nga asarod harohot masaala nga itinapot kasuabon na yun ay so jadi puji Tuhan tu itina milad asilid isaralan datid magisisad isuang dat kabaktian. Jadi paduli dan nakapansu ka amo ge nga sa ngingiri kaw ta ko tay ka haray kanta Spain latanin dage nga ina pay ginawa dati nga minsan mo kasari ta ka kumaginarahingan. Okay, tadaw da bay no insan pa dat iti buku dia hat kaingguasan di pelajaran nanti menjadi murid setiap hari. Baina na po nga 3 hari bulan Februari. Ayat na po pine numan patulisa dahiti nga iswang Lukas 1 ayat 7. Hiti na po Lukas 1 ayat 7 nga iyalo na patihom ay sa tanak tu Elizabeth amaganak kadua no pa diala nga nakatuo no nakatalib no hot no kadid nang giris expire kaman nang giris ki Lukas 1 ayat 7 mana pa dati intangay ti ayat hitid iti pelajaran natin isuang dat Alkitab nga hilod Injil Lukas pasal 1 ayat 5 gisoom bat 25. Jadi anaruh di pelajaran natin ti kasuaban da bay no nga isay na pandahit orikot na di timpud may pangimburu tay ko it pangingin tarusanam tumangkiad na po lagi tay ko manaw-panaw ko pahin kurang makinongo. Okay, antakan na pati nga it zaman pemerintahan ni Herodes Raja Yudea haros sangulun at imam pinungaranan di Zakaria i napay karuhang di siyete nga katurunan di Harun. Amo na po nga
gaduduh na pa di lalaam it sekira na pa miagalat ihati da timpo dando nga active hilad isuang dat kegiatan gereja inapahit karuhang siya di nga pinungaranan dat Elizabeth gaduduh na pa di lala ay landati dat nabi na pagadi mau tidak mau nga ay mesti na did paintapot na did ipangintangan dat kinarahingan berusaha dat tumapot ta ipagintangan dat tulun tu nurgardi iri na jadi tugas ki sebagai sangulo na imam okitoh ditulun dat patut ta okitoh ditulun na miagalid di megal mati mositar dati datimpud dando nga aku nan padatin mau tidak mau nga apaksa di dat ay mositar gyadi gi harumati kelebihan takur itit anggota lad miagalid di haradihat no kadid dan orang putih di compulsory ki ay guys lad anggota nagyah ka nga sekira na po di pastor ka nga ay nadadi patut to ilo mo si taroy ka it kemiagal haran na pa program but ay pendalanan sang madap peringkat misyon ka gereja ka daerah wilayah nga pangintangan na patulun nga iti na po di sang ulo na pastor nga mau tidak mau patut dia ikut di program tu pastor dia ka jadi sangulo na nabi megal di Zakaria ka sudah semestinya ada ay pentapot te pangintangan da tulun nagi kenarahingan nga to kumoy na di suang hilad den mositar kay nga manta kay sambong ay kago pasalo mositar okay pengkan nagi kadawhi Elizabeth sangulo na ay keturunan Imam Harun. Jadi iti na padi keturunan iti nga iyatin iti pandangan na tulun mo. Sekira na pod sangulun pemimpin dat rohani hirik kinenan iti megal kahirik kampung nga ginhawo na padati nga keturunan daw itanak manangaki ke induh kepuakiay ke penggura asal keturunan nga mindset ngadi mindset to dusunay ina po hidatin osaraw pamusarahan nga ilo katurunan di siya nga imam lagi kadaw miagal digi sekira na pod miagal ko pastor pandangan dati lah ko basan isawo di pastor nga mesti det yo na di pastor kadaw it osaraw dati itanak nga gisambena karait to kan mentang-mentang dia anak pastor kah. Jadi sudah semestinya Elizabeth nga keturunan nabi isya kadaw nga pandangan na pa di masyarakat nga ang halim-halim na lolo ka pabasan tiyan dila nga ay haro hikatapatan di nga kada may pailiho da iya di kapya pamusarahan dati tu iti napot kaboboyuhan iti nga memang haro nagi pengaruh dari segi faktor rohani dahiri nga ailanam oratian dati dat iti napakarohanian nga adalah pribadi ihati nakapuriman atay okay, jadi intangan na pa di latar belakang Zakaria sangulun nabi Elizabeth dari keturunan nabi nga sekira pod ngandati pagal miagal itit kawawayaan hiti dati datimpu diti nga kita dati dat oleh karena minamili Zakaria ataupun dia sangulun na nabi non ku pagalan iti timpud dandalah mila dati borosan dat ina pa malahing iboliaw di siya nga sangulo ni pastor kadaw isiya na pa di nga tinumuron ni pastor
puji Tuhan di pira-pira tangana kita pastor dati timpu dondo nga iya lo nga ay meneruskan keturunan sebagai seorang pendeta. Kampung nga iya dihi ketua kampung na pahit takih tanak nga tumurun ketua kampung manang ngaki nga iturun tamurun na pahit ketua kampung isuang kerohanian nga haron na gitu deh alumis lagi bang gana kapiad kakitanan na pahit nga itipiat kerohanian nga milad sumilid isoot papaputit ti keturunan rohani. Elizabeth ka daw sa kira piagalan dati pud diti nga isiya nga active isuang dat activity karohanian, activity gereja sa kira harok crossroad dat hilo ka nga hino isiya isiya nga monondig sa kira miagalid di mantadi di hiridi kina pirubahan hilo sa karya sang ulo ni rohani Elizabeth sang ulo ni rohani agumo ipasangan dat ay timpu dodenda Adventist dot yalo na po nga nakapiruba mantad dat activity gereja nga haroy matiit may ito kasambayang hilo tu gumusumandak kage kakitanan no pwede ngan piagalat ti pelajaran ba nga ay so isala ino po hit kakitanan ni nga hiri gereja nga kagumuan pati di nga pait bujang-bujang mana na ganda panata side ino po day tujuan utama may hiri gereja di nga ako ni ko pasal na may paghihum-gihum milohid irihot modern nga akanda ka irihit painggoyon mungkin da bonus pun karubat ya di lagi sera no pod kapiru ba itit gaduduh nga active isuang da gereja isuang na pelayanan ina po hikinapiruban piniambolutanam pinikaruhangan idi nga halipyad gaduduh nga atumbayan na kinarahingan active do isuang nga pelayanan kapikaruhang no di nga ina pa ikanta kanidihom okon ka isa jaminan de ina pa keluarga idi nga aiso no di masalah hali piadat gaduduh nga active pa gereja kinopiruban nga gereja okon ka isa jaminan dat ina pa pikaruhangan nga kawaya di kabaling kahangan isuang na keluarga kadang-kadang lagi mangkud ay akon nagit agumu akon nagit agayo at pagumbalan nakuro to agumu nakuro to agayo pagumbalan to agya karohyan dorogon iti deh karohyan dorogon it keadaan da kinapirubanam kinapisi sadit gaduduh nga manghigit buras da kinarahingan jadi sorohon na datiri kinapirubaan itit barasan na padatit it asatiha gadua it alim gadua nga akon ka isa jaminan dat iti napakaluarga nga ay sa masaala tuhiti itak pagya pamagunan iti jadi haron na po tit piyongitan to ko haron na pasala bawang nga migogol pasala tusi kanu haron na po iri na bagahit bunga-bunga idi kapasiyan idi nga ay maganda aramay it antakan idi saritawan pun aramay na ginda jadi iso na po masaalan na talang pikaruhangan di Zakariaham Elizabeth nga itit ay sa tanak ikosadop nga noretani la pelajaran kasuabon da bay na nga aroitani jadi ay insan po dat monong kasiyaw taka di tambalut dati mungkin dan nakawaya adat miagaliti oroitan podi kago da bay no iti kamayan da mandul jadi 533 parikatan pa pukulan na mo bay no lagi
Oke, iti na po kamayan da mandul nga jarang tayo ko ako ri bahkan mungkin dat ako bala intalangan da isuang da khotbah tayo ko isuang da panambarasan nga man ko na pabay na lagi nga siyaw na padit mungkin dat nakawaya mungkin daharahat mantadat awayaan dati kaswaban na bay no nga kada kau katagakot lansanan kumakinarahingan sumonday kasari to ko o kani ka aritan dati tiham imang-umang nga paingkukuran ng kusangulo na nabi da tumaguang am sangulo na sawo di kamayan dat agirat bahkan keturunan nabi da tumaguang itit kantakan na megaliti kadang-kadang kosoro to kad nakuro magyadi hati tu iya ti di awayaan ko ka ngono pa di dati piagalo sedangkan det karuhang pian nabi nga kawaya megal it megal dadi dit borosan to kad ay ana dadi apatut ta sangulo na nabi sawo sangulo na nabi kinarahingan kinongohon at sambayang ka jadi ilo keadaan megal ilo nga iso it milo demonisiwo muntakit pikaruhangan dit aiso pohon tanak tu sedangkan nabi it komandatid osomok do kumakin rahingan nga haroy kantakan da kawaya da megalila jadi ako ni dando ko taboyan ka pihak paguhangan lagi dat serak kawaya ta kamoyan da mandul atong bayan ako agumo na usaha da kayo dat ay karait ila tujuan na magano da tanak muntakit apa nakasawo it aiso po tanggay-anggay imo malumbal lagi magihumab ilo halat ay magihum iharahat no kagadi lang malayo subur atau tidak nga perlu manto ka intangay nga kadang-kadang matirid ay padulian di misisinta na gigi kau sihat ka contoh lah aya adi ka piya atur nahat ori ko tatulan ku hoy kadit it pasangan nga tidak apa biasa lah itu kalau banyak masalah yang kita jumpa kan haran apa pamalapis nga kasawo na di nga ini pada adit keadaan megal di nga adi otorimo oke ini pwede kasuwaban kanihab nga nembulayan dati tid akuri ina pa naretan ko di nga iso na pahit istimiwah montok do kayo nga mila barasan dat iya kayo na pa nga nakawaya edit atulun na kagumuan apurimanan jadi hari kapuriman da harotana harohi kapuriman da aiso jadi iyo kayo di antara di tulun-tulun dit kapuriman kawaya di kantakan megalide ina pahit haro tanak nga ay matila kapuriman di dakaw apurimanan tu akon ko iya kawaya paling-paling milo na datid so sorohon nga ama kosondot kapit di dakaw apurimanan oke jadi may to kakago imbulaya ito kuri pengkura di Zakaria ay napurimanan sayra na po dat sinumuang isiyad hilad sa sambayangan nga rinumikat di malaikat do kumadi Zakaria kano po dit malaikat idi nga hilad ayat 13 poboros sa dihi malaikat idihom kada podosi hay Zakaria tu ino pa'y sambayang no nga patumboyoon ino pa'y karuhang no Elizabeth nga akan melahirkan sangulo na tanak do kusay mentok dia pungaranan nundoh dat Yohanes ino pa'y kanihab nga ay i Abraham
nakapagag dat nakapagag nga kira-kira ki Abraham bet ni barasay maganak bitin dalo karuhang no ka nga misway di Zakaria Zakaria na pati nga kakitanan na po dati tuming ko di siya da sumambayang gisompya dat ay tikolahing nga mambayang sambayang ataga kilat harapan di siya dat makiano da tanak gisam da kadil malaikatom ina pay sambayang no nga natumboyo ka tumboyoon akan dikabulkan. Jadi muntok harohot masaala kawaya megalid di nga pati lambusok kasari da kau sambayang kat humarap do makinarahingan. Hali pia demi megalid dit mustahil da di kepiyo ka. Nga narita ni dati di ko sa depot di kanihab kasabon kanihapon ay sa mustahil magi di kinarahingan. Okay. Sera na po didot ay iya di boras di malaikat hadit ayat 18 simbar na po di Zakaria nga paingkuro ako di kaylo dat inapahit kahantakan idi nga katumboyo kasyo haro pa'y tuhot tu iyo na po tiyam nakalahi nga kuno ila karuhang ko nga nakalahi nga kadaw nga simbar na pa di malaikat idiham yoho no hi Jibril yang melayani Allah yoho na pa di nga nasuhu akud may paboros dia moy papasunod diti tabar asanong kumadya. Okay. Hila na pala nga minamaguna malaikat Jibril dat ay mila dati barasan dat kuasa di siya kuasa no pa sila nga hara kuasa di siya dat karapo di kinarahingan miagal naman da dati lah magiagal ta kan pati tulun nga akon ko insanan to ko dat mila may insa makita nga pangkat-pangkat mila may insa makita nga YB yoho milo kuno mimbalangas nga ako'y mila may insa makita nga YB inagiit bangong nga karuba nagi YB iho na pom ako'y di karuba niya galid di jadi ilang malaikat ilo nga yoho malayani det kinarahingan na suhu ka kamoy na po nga ilo na po tugas di sila nga manahaka isa kayakinan dat isi inan pa'y boras daw nga atopot tu sama-sama ako di siya ka sekirat iho nga sama-sama ako di YB di kanihabom pa'y ka boras si siya ka jadi ino po hi boras at niya galidi nga papakita dat kakuatan dat pangkat atau kuasa di malaikat mo idad Zakaria na po nga harapan umbayaan di siya dat boras di malaikat di kakita na ino pa di nga adi atumbaya ni Zakaria gisam mo sayra na pa di nakasaliwan ni siya mantad dihirid bait suci nga adi siya ka boras bobow di siya gisami di dat ay nasusuhit tanak ang pinungaranan ni Yohanes Pambaptis. Okay, Yohanes ayat 24 agumo dadi lang nga manta ka na pa simbol-simbol ay laki pira na di kalaydan Elizabeth ikaruhang di Zakaria minanantian salinay dat 5 tulan di Zakaria may intalang ayat 25 nakuro kano pa siya nga iti na po nga iso at perbuatan dat kinarahingan kumadoho dondoh na pa di nga manuhi kinarahingan dat
memugas sitit katingayamanku idapan datulun. Nakura dito adi siya mintalang. Menantian nagidim nagidim mintalang. Amang isa di atingayaman dat it nakalahi ngahat sawah ki ngasi gagapon nantian ay susuay nagidi kaago ka. Kumadua, inapay kamandi sa karyalad katingayaman nga uli karnad iswang na papikaruhangan delo nga gisam matikalahi nga ay sa tanak. Kamuyan na pa nga hari kapurimanan Daud iho na pati nga dikus kapurimanan pa siya nga may galiti bo kusaya kuti nga adi haratanak ko ka. Tinapagi ako sa iti nga hari kamondat igo bakarit yun di ki harahit yun di ay karahit kagulat kamondat ating ngayaman sudah pasti dat ilo na papikaruhangan dat ay sa pahatanak nga harotit koinsok dilo iti takanan dat papurimanan dilo dat uli karna dat ay sa padi tanak di haro hatulun na karubaam ay sa padihoy ka damuhot mantadide ihati it iho iyo kayo sekiran it anuan taka kinarahingan na mamurimon niti kamoy na haratanak miloh na paham karuba kanu pa ditulun da it ay sa pakasari tanak kat lain dapi karuhangan nga kada angay panguhat tat ay pwede harahoy ka tuina pa ituhat tat yadi nga mila dati barasan dat papatingayam dilo halipian asan ang itujuan ta ko it makila ta kay kapyo nga ilo ni kamandi Zakaria dat aib ko ikatingayaman di siya agumo bagyaralan di mangilo akon ka samastinya dat ngayon uhata dati ade akita nuna pod ay sa pikikibiti karuhang ay sa tanak ko karamay tayong-tayong nga kamayan na pod nga ay sa pabagya ki sa kirad it magitimong-timong tako nga kada na dat inapahit gaso humor ano pagyadi kagula humor gaso pamamain boras si mamamain nga kada na damoy taka pamaray ti lepasalat ay sa tanak tapo ti mo ti daharo hi tanakalat ay ako di kailah tu ay sa po kagiagi ay gadi osan makitudok kad paingkukura kana diwakan manta kagya puri mo na ilat miya gala di Zakaria ka daw tu harolo katingayaman di siya piro linay di Zakaria dat mamurimon nila kapurimanan daw dondoh na padi nga pugason di kinarahingan ti katingayaman ko ka kaman pam ila na pakapurimanan di siya dat ay sa tanak nga gisam ti kalahi nga igitan di siya jadi pamusarahan ta ko nalahalilad ila na pat kapurimanan da ay sa tanak ila nga akan ka it kapurimanan dat mamamay nila ilo nga akan ka manod yun di akan ni ka mano da ino pohit ay sa tanak hindi nga kajadi dan iswang pikaruhangan nila mahanta ko nila suko nga iswang dat ay karohanian may dat iyal ano po nga akanda ko insok kasarid kawaya na miya galid okay 5:48 okay akuri mantadit mentakid di mikaruhang kakapuriman na miya galid atumbayaan ako dat agayo na papiaduhan na kayo pigagalan nga iti na ay sa tanakot katutukan akon pandah dat inapahikusay
teko itandu idi nga contoh lah gisyo kombala nakasawo harodi tanak gisyo katakan da kusay contoh lah kumbali sin nakasawo haratanak disyo atau itandu na kumbalo nakasawo haratanak kasyo nga sera na padi mikaruhang ilo nga ina padi hit pikaruhang adela di nga ay tanak sudah pasti da ina pa mangumang it kamanang kasari nga ikitanak atandasan again it ikaruhang daw tu terbukti nagad haradisya katurunan ki jadi mentak di mikaruhang sekira harohit kantakan da away anda kumiagalit nga gaduduh da ko nga akon kamakiano dat iya di away anda kayo uli karena nakawaya da miagalit di piyuhupan di da kayo hit kapurimanan di akon di ka ini tisa insakon atapat nagi edat mungkin da isiyat nakongay kau na ngay pakiparisa det doktor idi karuhang nuhot masaala o tapot na gidahar masaala di siya nga piyuhupan di masaala dito sawo no na guys siya ki umangan nuy siya tagodan nuy siya nga pakon katulon da suway sawo no jadi ina pa dihit kantakan na megalid di nga o parlo di dako pisukongan o insok na pa ikaruhangam managyain sa samaday hinakasari ako iti nga anak alig ya itiwanan da sumuan karo hitiwanan dat pagihuman ka nagidin da suway karo hitid di sa kira na pod kawaya it manangiwan dati itanak dati da kantakan na megalid di ham man pa dati puri mo na dat sebagai yati sebagai itiwanon lah purimonon na pa dati dat ina pa inawayaan di di nga iyalo na itulun-tulun di nga pili di kasanggup da tumaguang keadaan miagali di ino pili da kinarahingan dat kawaya di pengalaman di kada di nga pagihumay da suway jadi mentakid di bujang pa nga aporlu hikadaw dat kajian iti isa balong buat monopat kapiad papalambusit au pusaku dia tu kaduhong kakapisawa nga ata ka nang bilag gumustan tu manasihat di karuaraga da bay naki okay okay iswang na pelajaran dati da bay na nga ay ino pa hitamadan kapiadlat ay pelajaran dati nga ino pa hit pinanantian di Elizabeth nga iso at kaajaiban it ya iso kaajaiban kaswayanan isay di ta aswayan dati la ngano pa di dati pakayta iti kamayan dat pertobatan nga maidah da iti na pertobatan dati nga jumadid iso ikaajaiban iswang nakapasyon agumo matitit pertobatan yang ajaib ito kita dati masaro ko hicarita di Pasar Malim doho di tahun 2009 pinapahari siya isa kumpulan umum sayra na pa di dat ayit lahawan na dihit hari tigandi kamanda panggilan contohnya hari Jumaat tatuang lepas si khotbah papahara na di panggilan isay calon-calon baptisanum isay dako it orohian na makibaptis menerima di Tuhan Yesus sebagai juru selamat maju depan ka jadi calon-calon pero natuang ke belajar kelas Alkitab mininga hiridapan sigog ka nagiri darati sangulun da intutunan delad magiginum maninigop maju depan sudah pasti iati nga ay monopot ti mani ka pesyon lo ka ay lana dati kaki botol jadi
man tadi di ino pa dihit omitih di kumpulan nga papahara di pirubaan dat mangilad o tapat nang ko di ka pasyon lo ka may na di uhota di maginom ka di ham ay sayra ka pa din nakatingkod ka na di maginom ka tuhot o nakatingkod no kasi sayra po kasuwab nagi ka nakatingkod ka na manigup nakatingkod sayra po kasuwab nagi kadaw ka di tadaw sabat na di mana di baptis sa teno irini komandat pertobatan it koswayanan ajaib otapot ka piyada sayra na baptis nga ana di maginom ana di manigup irini komandat ajaib jadi montok di yati tumbayan ako iyo kayo iyo ho itong tampinay nga harohi it background ino pa latar belakang daw nga iyo mo giginom mo ninigup kabaptis na di nga manigup padi kasari mo ginom padi kasaring mahita ko no pombangano iportobatan yang ajaib sigug ako kita tulun nga ay ako na di mo ginom ka ako na di manigup to nontak takot di portobatan yang ajaib harasang ulo na tambalot dahiti dat ano pa siya kada dati anda do na pohit susunod da kinarahingan ijamahan da kinarahingan ikama da kinarahingan nga orwol om bertobat kanagi tu iti na portobatan iti nga ajaib matitid atopot kapyo pangkura na paawayan dati sayra da karay titi portobatan nga ajaib tu ako ni mati ka osonong takat ti bertobat nga mantadidit jamahan da kinarahingan ikama da kinarahingan ginaw na padati nga nolohaw da bertobat jadi kada dati anda do inopohit jamahan no kadidan kombalutan inopoy hidayah kada dati anda do inopoy susunod da kinarahingan di nga orwol bertobat takanagi karang ho takana pati kamanda panggilan na bertobat iri na hipagangatan dat pertobatan ajaib kumadati kadi tambalutam nakoy pihak udi ko sa dapot harodi parang ka baparang kita kudihit helikopter rumikot tahiri walayom mano pa dihay para bay pinuluh ka menimbak nga kita kudidat harodihot malaikat to kinurahingan ni panganto bidi pinulum malay nga ino po di pinulud isuanggon ni piku kasyo nga kailan kuidad panggilan ni kinurahingan dat gumuli iri nga anda don pola kasyo po di alay dam kahalo jadi kada dati anda do itinopot susunod da kinarahingan kakama da kinarahingan dat iati gumuli bertobat nga orwol ako ni ka pakorwol i kinarahingan idi nga sayra da papabanari siya tit kantakan dat supaya iati na pa nga kapuriman da gumuli miyagal naman dat tit kasihatan to kagi o sihat to kano po tok tung sampah iti tiran dati nuuno na pa nga sumuang nga sayra na pa sumakit na po dom abayang to ko nandutok asihat ako na pa dadi paingkampay ka pabuhatan ko ka jadi iti pertobatan ka daw nga miya galid di mano pa di malayo nga kita jangan tunggu pesanan Tuhan itu sakit orwol kada dati anda orwol pa isusunod di kinarahangan tumanod gumuli ta kanay kumandaw. Okay. Pahilon ta kana pelajaran lad 558 na di jam ko. Okay ta ko di nga madaw na gidi nga gumumo na gidi hat sumuang nga suwab pasapong ta ko pagi
pukul 5 sumuang supaya miampai takot isuang na pelajaran itu. Oke, jadi ilo na pelajaran tadi dat kesuaban na bay no. Tada udah kesuaban kago. Pelajaran na dati nga 4 hari bulan, iman dan kasih. Jadi mantap ada penambah rasa niti hom ay insan pakago dot menongkosio waku kumadit terutama di tambalut di nakawaya itit kantakan dat isuang pikarohangan aiso poho tanak siyaw sekirana itinapot panambarasan iti nga nakasinit ta ginawa ko hara ko purimana di at asano nga iati tampinay nga mahita ko nilo sukungo isuang dat kabobarasan dati nagi isuang na sambayang dati supaya aylo kapuriman dat insokon suway ko paingkura na pakadaan dilo nga tumilambus kasal ilad o girat kumakinarengan. Jadi kano kago miyampay di tampinay masmil lo insan po katalib na patihom magyampay ta kanad iswang da sambayang. Kinarahingan kasariot sondihon dati. Sesuai atau purimanan terima datau simbulan kadang ketemu harus sondihon mau kita balut Yesus kesasarit korong memoli ay soko irwan sinundaw kadang ketemu Yesus na sondihon Kusurot ako dinangaantakan Korol magangat ako dati dot misi sa takot iswang na sambayang kinarahingan iswang kerajaan sorga kasuaban diti insan padaon si kawiyahay tu hara kasiwatan dahay misi sa iswang dan perbaktian maya diti kebaktian dami susuap timpo diti parohian ako dat mangigit iswang na sambayang itang pinestesi paruhang daw hingga da yolo na patinga ay katarimo diti vaksin corona may nila berkatay supaya dilo na po nga bertambah dan alidas sa kupurimanan dilo tumened o gumu at panambarasan kabaling kahangan man taditit panhakan na vaksin nga iya na lansanan dahay imilad pa pansamok lagi papatilambus diti kalidasan dahay Tuhan, sumambayang ni Heman tako insanan at pagindalanan ng buro dahil sa dalbay no, may dat ko saraw kasarihay kumadia. Ang punate sanan do sa dahay, itinasambayang dahay, Yesu ang aratuan Jesus. Amen. Yesus na sondihon, kada ko tongo, sondihon Yesus.